semilu ke setrosan bos. Kok sing ngono lho, karo ya mangono. Panas jangan masa apa? Calling setro tuh nih opa aja tua. Nih gedang nah, ajang pangtis ndek basang ya. Nah, elat nah. Ini bos, gan se anteni Agus tuh. Tepuk aja tua kan takon. Tuh ben kita nyusul gitu. Aing panas pasang bener setawang cang jomblo. Tuh nih bo. Tugas pekutangan dadon di pondok tuh po. Kan ke setro nih. Tepuk cang buat tua nih nak koncang pasik Agus tuh. Nih orang ben kita nyusul tuh. Tak koncang balik ya. Po. Ben kita nyusul. Tang cang yo. Wah, petakon glemo tuh. Pendidikan sih kan tinggi, otak sih misi.